itu menetapkan hari ini adalah hari 10 Muharram. Jadi maka dari Nabi itu siapa yang memberi makan di 10 Muharram itu seakan-akan memberi makan kepada seluruh umatku. Nah, itu barakah. Makanya biasa itu tema pecah. Iya, dia tahu kapan pecah atau pasti tangangnya. Iya. Jadi bulan ini makanya kami gama puasa ki. Sakangin nami gama puasa ki, banyak puasa. Nasaba kahadesa na Nabi terampai makada nigi tau mapuasa ko ulam Muharram asal yagi. Ini ko 10 na ya dapat ngang idosesi tahu, tapi selain dari 10 ini senilai 30 hari. Jadi koma puasa Senin Kamis itu dapat pahalanya sama dengan 30 hari puasa dalam satu hari ya robrakan. Nah jadi dapat lebih puang Allah Ta'ala apalanna puasa di ulam Muharram ya. Kemudian saya juga wasiatkan sahakangi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya terlalu jauh melanjutkan ceramah, mari kita sejenak bersama-sama mendoakan Bapak Haji Rasak. Beliau sakit, dia membangun masjid ini untuk kita semua para jamaah. Mari kita membacakan suratul Fatihah, diambil barakahnya dengan syifanya suratul Fatihah, dan mendoakan kesembuhan untuk beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim rabbu khaliqa kulli syai' Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum astaghfir. Allahumma bi barakatil Fatihah bi karamatil Fatihah bi syifa'il Fatihah wa khususan ila Bapak Haji Abdul Rasak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situnganna kotoma bicara pamase malom masakka tu pamase na po Allah Ta'ala hilalanna agamata. Jadi ini jamaah yang kehadire pasangi usaha kangi nangka selesai di ibadah yak terupurai, istilahnya bahasa Ugina ya sangi yak terupurai laipan nendungan namo de name garupanna namo si rupa mi ko yulem panandungan pa angkamato na rampe ale malabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hilalanna hadisa na makada amala kaminan na puji po ng Allah Ta'ala yan narito amala manandungangi wa inqallah namo cedde iya betul nga naro namo cedde namo tasiru pa mi ko yulem panandungangi apa iya tu mapanandungangi. Di na magampang, istiqamah itu susah. Apa iya tu ya sange samanga makasibiyang minreno sesuai kedudukan na tepa iya ko makanja itepa maringang makasibiyang angkatonang katuto makutup pura sije manguju sorosi betul kan angka karena memang iman begitu. Nayiro tepa kangopi ati monro. Nayiro tappa po ang Allah Ta'ala mato-mato jadi ilaw man yung po ang Allah Ta'ala napatata kangi tappa ta supaya wadingi istiqamah kilala na ibadah nasaba
Iya mananna pakkasiwiangi angkai nasuron nabita nasurop kong Allah Ta'ala pasti angka manamo tu pamase ilalanna kamanmo. Rata-rata itu semua ujungnya nanti itu kan disebutkan surga. Ini mani pasti dakai mengantarkan ke surga. Bahkan sakbarae kemudian sampajange si kiri angka manamo. Jadi usahakan inang kasalasidin na ibadah taptulip pananungan. Ako sampajang maka mo garupan na sampaja to. Ang kasampaja. Tapi ako sampaja mo ko hadesa laijaming kakasi Allah. Maka din nabita. Ako melo ko mancaji tau ripojin na po ang Allah Ta'ala kasi di sampaja. Yan na rito sampaja witiri. Marepawa paringarangan niya makada. Usahakan ni aja na alpa witirita. Namo de tahajud awitiri to ni ha. Jadi makanya mi ko to matahajud apa mawitiri atau mawitiri ki kemudian bangun sholat tahajud. Dia pada witiri si tahajud beda. Ia sampai tahajud sitonganna untuk mengangkat derajat kemuliaan. Ia witiri mancaji tau ripujinna ki ko Allah Ta'ala. Ia ko makade kekasih Allah berarti wali Allah. Ko to makada wali tau ripojinna tu sitongan na po Allah Ta'ala. Jadi makita pandrita, iya kome ko mancaji wali, aja musalay bisang pajasuna witiri. Manyamamoti jama bu, kalau ki masige ko subui. Ko deto panabat tawe, awitiri ni jolo. Ko deto panagatawi de patawitiri. Tapi ako melo ki aman, awitiri. Memang ni ko pura ki masang pajasuna isa. Ya tapura masang pajangisa, asang pajasuna ni napa mawitiri. Atau langsung mani witiri din atas sampai jasuna isa jadi mato itu karena ia niko witiri usahakan ina telu nareko ijame makoro kecuali waktu pacapurang bara nama salawa ni tawe la cek de mani waktu sirakan iya akarabani usolli sunnatal witir rakaatan wakate mas sampai jasuna witiri sirakan karena Allah Ta'ala. Angka pendapat na alena pangulut Abu Hanifah alena tobi bawang ia Imam Syafi'i Imam Malik Ahmad bin Hanbal de nasapaka ya roh maka dai pangulut Imam Abu Hanifah ia witiri etania sunnah nekia wajib iya jadi itu pendapat na pangulut Abu Hanifah maka dai ro sampai jas witiri etania sampai jas sunnah sampai jas wajib na pancaji wajib pangulut Abu Hanifah magi na pancaji wajib maka dari pengulut Abu Hanifah angka hadesa na nabi terampi maka dana nigi tau dena witiri tanya golong aku gitu kali itu jadi makai nabi ta ya nangka tau dena witiri tanya golong aku berarti ya sampajangi na dena jamai dena termasuk golongan nabi ta ya roh jadi makanya golongan orang-orang soleh adalah orang yang berwitir iya jadi aja tercapai sampai sunat witiri aja tak ada sampai jasuna mi de usahakan namun ya mirota pandanungan kota jamai langsung telu lebih aman ya mi ko guru tu nanti di Fathul Muin itu di beberapa penjelasan ulama itu mengatakan 21 iya dua rakaat apa sirakan ya biasa ya ko langsung telu maripat tahun ini di bawah yang penting mawitiri kemudian usahakan tuh ini yang kedua usahakan nih nang ke ibadata dia na cata i malaikat. No? Isi sabi pakoli usahakan inang kapag kasiwet ta iya dia na cata i malaikat. Ini misi urusu si Bapang Allah Ta'ala. Ibadah apa itu? Tafakkur. Iya ko si kiri ang kalapalam ang kaibaca misalnya subhanallah tasbih alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyul azim dia tasbih ke subhanallah masih kiri kia sana maringerang dari Allah Ta'ala angka dega baca dega nalepakan lillah tapi kita merasa dekat dengan Allah maka je rosanna dena to maka daman nawa-nawa pa ko to man nawa-nawa tapakkoro iya dei sakadaga ro bicarogina ipangoloy atil lori pong Allah Ta'ala inggerang isini natasalange deto di pau deto to makada makoka de tinggeramui sininda atas salange ro pure jama
napa merasa hina di hadapan Allah, ihinakan ni alewe, we ga paje dosa aku, we ga kesalahan aku, nasi de paje nasi aga ibadah upiga we de pa nasi aga deceng, nasi aga ni umur we, ipasi timba-timbang makoro, nasabari na terima reni ki. Yan na riya sa tapakkoro, de gagal pak lillah, de dai baca. Ya tu kata matasab de maka ke subhanallah subhanallah. Ya ko masih kiri-kiri kay baca, ya ro de ga baca na. De gaga. Memakobami tapi menghinakan diri kemudian merasa dekat. Ya naro amalan denis sama mereka catai. Sisa pakoli, ya naro amalan denis sangi mereka catai. Maka dai mereka de urusu iya de puang Allah Taala si bawa atan nasi urusu. Iya ko na catai mereka yang kejumelana. Tapi iya ko ya de na catai mereka di urusu si bawa Allah Taala. Pamasi isana. Iya na tunah kada nabita, iya ro tapakkoro iya ko bahasa sagaranya si jami tapakkoro masarolat di inaya masampaja sunnah sisa burakanna. Iya na mega na salah pahami to matot tadi oleh mak guru tereka. Na sama makada yase tapakkoro na sampajange. Ya jina mode to masampaja ko to tapakkoro mo. Kan makira ke betul. Jadi itu kere. Maka ada yasei tapakkoro na sampajange. Apa iya ro tapakkoro iya ko si jange tapakkoro masarolat bine masampaja sunnah sisa burakanna. Nanya ko to de nang kakapata sampaja sunnah sisa burakanna di. Ya ro lagi tarabe 20 empat diutu na dia selesai. Iya, parai ko makada melo masampaja sunnah sisa burakanna ai. Nanya ni tapakkoro yase. Jadi de gagal palang. Ya na tu nangka istilahnya teman-teman teriolo tanna lapaka lillah. Ya na ro de na tu okoy, oko milalang. Iya. De gagal oko lillah re. Jadi de na cata i malaikat tu. Ini misi urus si Bapa Allah Taala. Usahakan inang kapagkasiwit tapakkoro pa mo. Kaya gawat tu, de na kada ko pa masigi de. Aja ta salah paham kada sange tapakkoro, to tama masigi tu de. Namo ko ki bola-bola galutta. Namo to menre ni mapiso ko to pura mak bingku, pura mak bajase, pura mak sisi. Maka ko tu bola-bola tu dah natako ingerang-ngerang ya ro kesalahannya gaya ko may kekurangannya. Napa merasa kita dekat hina kemudian mendekatkan diri. Ya nari asa tapakkoro. Jadi dia tidak membutuhkan tempat maka mesti pak de. Tidak mesti dalam keadaan ada wudu de. Iya. Jadi kita usahakan inang kapag kasih tapakkoro nasaba. Iya ko pak dekeng matandri ya ro kedudukannya. Nasaba hamba dengan Tuhannya itu dekat. Apa don rupa tu tahu mangolo ko po Allah Taala makita pandrite angka tahu mangolo ko po Allah Taala menghinakan diri mapakatuna alay na makdepe angka tahu makdepe ko po Allah Taala karena ibadahnya ento tapi makita pandrite yase itu tahu angkat pakatunay alena na makdepe ko po Allah Taala daripada nalapor ibadahna apa iya ko ipakatunay alewe berarti kita menghinakan diri di hadapan Allah. Mengagungkan Allah. Yan ro kisah napa pangulutan Nabi Musa ro. Wattun na melo si runtuk si Bapa Allah Taala. Melo lo mewe si runtuk pong Allah Taala suruh lo buki tursina. Ya ro bulu non ri Nabi Musa. Melo si runtuk pong Allah Taala sebelumna ipodangi Nabi Musa oko pong Allah Taala. Maka dia komekolo si runtu ya Musa bawa ngaci di atakku bawakan salah satu hambaku yang hina bawa ngak tau matuna yang hina ya narona kada Nabi Musa nasapa di runtu ya asu sudupe sukul lang eta pamakan Nabi Musa iya nakapang apa cajin na po Allah Taala matunay apa ya to na najisi ya to na tapi manawanawi Nabi Musa nasawa ya to siya suwe pak dia nasampaja dia kewajiban sampajan na dia nama dosa iko sorimon rimatu dia ga tanggung jawaban na ay de tadenya jo kasi runtu ya nana bicu
macule maka Nabi Musa iya nanya dega malak na dia nasiaga malak na pa anak mopi tapi manawana si Nabi Musa nasang anak dia Nabi gan dega na siaga malak na dia turun na siaga dosa na ay tanenya lo si sapa runtuk tau mato tapi maka Nabi Musa iya nanya mega dosa ni meta ditu tapi yero na reke na sahay mega dosa ni pak meta ditu mato ni tapi maka we mega toro malak na pak meta di maka siniang manawanawin Nabi Musa nasay berarti tanya aja iya aja nakapang nerima lo ko niya lena nasay iya naji atan na po ang Allah Ta'ala kami ng matunay ay joke ni lo ni bukit tursina elatu ikubulu makay po ang Allah Ta'ala ihra na like lagay sa dala Musa napaitanay kega ni atak ko usurak ko Musa makay Nabi Musa we makay gaurunto po tapi dega agasanding iya na atamu kami ng matuna aga nasa pong Allah Ta'ala nalay dechin na degaga mo bawa mo sa apa iya kini ang kasalasidin na atak ko mo bawa paja ko mancha ginabi aga mananero pa makaday patareka iya komelo ko si runtu po ang Allah Ta'ala apa katuna ale ko lori alena si runtu ko to apa iya na to ni Oli Nabi Musa si runtu karena Nabi Musa menghinakan diri. Aja tak kadai pura nama tahajud, pura to nama puasa, pura to nama sidak kai aja mereka aja. Magai nasama makade to pandrita iya ko to pandrita ya jelaskan. Makada iya ko ibadahmu mo pangolo mo dape maborro mo sana sombong. Nah dia naman dito sombong nasaba dia na to mungki to mas sampajan tegere kajak na batin na to pandrita pakalu dia na mungki pada lai dia kahadere ko to dia na mungki hadere ki mas sampajan mangaridi na rekode ka tepa kamake ka tau ko masitagan pada mungki tuo pada bato ki magala pada padan ka betu tapi ciri bawa tepa si salah jadi ya lo tepa pura ini sama kalani ka makataniwi Wong Allah Ta'ala makatin tonci na tepa ito hukumnya tiada taro tapi wong Allah Ta'ala masumut tamana alina mato jaga ini jadi alina malengi tepa na tolong makasinian maka ito pandita aja lalu mo maborro apa dia na mungkin makasio ko dia na leko tepa wong Allah Ta'ala berarti dia na waddi ki borro waddi mi syukur jangan membanggakan diri tapi bersyukurlah jadi aja tak ada ite gari ini tutul lo mak bere jama aja manci kita borok bantu makiro tak borok ki tak kadaki pak dulu alhamdulillah papedalle tepat na lengi pong Allah Ta'ala na wading ipigo pakasiben ka makiro apa dia namung kita masam pajak ko dia na lengi tepat pong Allah Ta'ala na lena mato malingi to iya na tuna kada patareka iya mato maringera iya mato pale paringera iya na tunasa maka daya mato mingerang nalena mato masang pajangan ngalena maka bakal piyasan maka daya ro sang pajange tepak pa nayero tepak po ng Allah Ta'ala jadi nalengi tepak untuk ipakai maringaralo ko alena ya makiro ini itu ga gade di pada mi itu ko masumbangi dito lawa dito maborro maka na diko jolo bos pule kendroy sama balu ka niga patuji telo mak balancok ko warummo pong Allah Ta'ala matur dale berarti dia naman di ko dia naman di mabangka na sama magay pong Allah Ta'ala man mo matur yan na riyasa kembalikan semua kepada Allah tapi maraji-raji nga rodi maka day tau pandrita ko pasidak ka kaday bansa nedi aja tapatamay ko ati ko patareka aja ni patama ko ati ko dui o ko nakantong patama apa ya ko tamay o ko ati nagaggo itu sampajang napa ni ko tomelo masumbang masalah niyo ko madeke ni ito apa tamay dalam apa ya natamo ko ati tata ni ya ko tak dereng ya tu sigar-garo niyo ko iya biya ko o ko mi kantong saliwang insyaallah dari pagariki itu bahasa mudah tapi berat. Ya konule ni tahu istilahnya beribadah tanpa menghitung. Luar biasa itu. Beribadah tanpa menghitung. Apa kan ka mana mobab na pa to?
angka ko desa maka dia kijama ya maka palana maka ya kemana na rampe itu bab awal pada guru ta maka dia kalasa sidi enre kalaski cede yeri sapa pamase na sama iya ko hitungan pahala na bitta lagi maka dah dega gatau tama suruga na sama amalakna betungan naro dega gatau genna amalakna komelo mi itimbang nasabari na yaro patame suruga iya miwat ditama suruga tay ko pamasena pong Allah Ta'ala ka makiro jadi na tu ampai yaro tilaw madari satu na baca imata ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi ilahi anta maksudi idi mi po wakatay sampajak ko jitanya sampajak pa buat meki mangaji tabaca yaro meki masidakka tabaca yaro ya ko de dibaca ukila lang hati ko meki masumbang ya ko takatan nini dita tapangolo niya tita ilahi anta maksudi epon iya pasidakka kidi mi wakatay waridhaka anta matlubi epon pamaseta mi pamalada uharapkan pertama nih meki mangaji makoto aja na ya bako meki masampaja aja ko me masampaja na baca ilahi anta maksudi waridhaka anta matlubi. Iya lagi komeka macerama ketika saya duduk itu pasti saya baca itu. Ilahi anta maksudi epo ngidi mi kataye. Waridhaka anta matlubi pamaseta mi pemalade harapkan. Itu aja kuncinya. Iya na dece momelo tapi kau pangolo ya roh. Pangolo. Sama angka tuh penjelasan atau pandeta bahkan mengatakan hadis bahwa niatnya seorang muslim itu lebih utama daripada amaliyahnya. Iya. Mania untuk pigau cik di deceng ya iya tuh. Itu sangat mulia itu. Iya. Tapi dia patu makasih nya. Napaki mania nasaba iya tuh nya dia dapat tamai ria. Iya amala wat dina tamai ria. Coba re. Tenang-tenang gare. Iya nia tidak bisa masuk ria. Apa iya napa ki mania komeki nia ki meloria salame meni begitu. Jadi ya komania itu untuk memang betul-betul ibadah karena Allah itu tidak dimasuki ria. Tapi ya komakasian nih wat dinina tamai ria. Makanya niat itu sangat utama karena di situ penentuannya. Ya tuh ya naro biasa aku tenang ke guru tak angka penjelasan nama karena ya tu ampai na. Ya ridi bola naugi en kalego-lego na. Kalego-lego to iro lego-lego yunroi manguju yunroi itu letu dia kotomelo joka kade pato masuni pole pintre tapi dia pato no pole bola lepangi jolo kolego-lego tapakanjaki rampan nanyawate pakanjaki nia napai pangolo ko pong Allah Ta'ala nilaw na mudahkan isinin na rumelo yurus pura pinapaki joka iya ko ibacai, iya ko meki pala-palang itu, istilahnya iya ko tale, nah iya na to nakadagurot, tamika to mapala ibacana. Bismillahi tawakkaltu. Jadi bismillahi tawakkaltu ala Allahi. La haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Iya ro kang ibaca ko to melo joka to. Iya ko makaraki bismillahi tawakkaltu. Nasabaasan na po ang Allah Ta'ala tawakal tu wonroi mapangolo. Jadi napaki melo joka i pangolo me man ko pong Allah Ta'ala napato makada alallahi idi mi po napai baca la haula wala quwata illa billah degaga tu elo uleku po sinin na ya melo urusu tu ga elo uleku elo ulle tamanam joka ni itu apa pura di pasandre ko pong Allah Ta'ala ibaca mati dia roto ibaca bawah dari lala masa patu mo bismillah tawakkal tu ala la ilaha wala ni kaga na baca pada bidah koro seguruta ide jadi kenri monro paringarangnya riwat tu toma pasandrena pamulai bina sabak bismillah makanya tuh makaraki bismillahi tawakkaltu. Ya tu koto makara bismillah isi tongan na toma pasandre lori pong Allah Ta'ala.
Bismillahi tawakkaltu. Napa alallahi ibawalok kelena. Serahkan hidup itu buang urusui. Napa ibaca la haula wala quwata illa billah. Ibatat dengele koro. Aja tinggal rangele tak. Kapangulo ko puang Allah Ta'ala di patat de gaga elo ule ko puang Idi mana itu napa baca la haula wala quwata illa billah. Jokkan insyaallah. Iya kongka susah pasti kamu rusukan. Nah sebab pura ni pesantren ko puang Allah Ta'ala. Iya natu nak kena tanya ngurusi puang Allah Ta'ala mana tu maling kemudahan makiro. Iyo pwede biasa deh patojok kana to mapasare macam-macam kamu yano koro yano pematu suruh badonga ay tapang ngala mana mona bitta watun na melo taib mak dakwa makoto to kaya watun na melo taib mak dakwa makada amurena mbok amureko koro gubernur iya mancaji cama keluarga na to na bitta makada newai kemuka rumah to sisan na letu na bitta koro bolana nakada agama pigaw nasa meka madakwa makada agama madakwa makada terima ke agama salah ngasana meka madakwa nasa manang ke bangsa namu tanya bangsa namu wat di terima ikotona kasiasi ikotona na yating ikotona dena cocok salah terima ku ya tu itu kan apa magai cocok sana bita niat na melo madakwa tapi dena mak buat wasisa ko po Allah Ta'ala angka tau na randong ngokoro nairo tau na randong mancaji bali bilatu nokoro gahe jadi aja tak kadang kamu ya ngurusui nanya tu pangurusui bahaya pada rima lah dui itu kan dia terima kedai maraji padahal natungkah gitu jadi iya tu ampai maka dah apa ngujume mako pasandra ko pong Allah Ta'ala serahkan ilo kolena namudahkan urusanmu iya jadi makom itu sini ndak angka je ro bahasana tau matot tariolo makan jala dak bahasa ye ro tapi iya ku yule pakalu yule biasa tangkali mah kada aja mutanang iko dena tu biasa tangkali ni aja mutanang iko dena tu aja mutanang iko dena buah itu angka tu aja mutanang iko dena mudupai aja lo mulo ko dena murewa aja mulo ko dena meletu angka tu itu bahasa simpel nami. Ia matoro na akatana. Ia kotomelo matana-tanang to tudang. Di pangulo ni to makibua MOU. Kade guluta. Akibua ko MOU si Bapong Allah Ta'ala. Kome ko matana-tanang pangulo ni. Bismillah ko napa mi masalawa, napa mi lodong. Ya komisang ya sana malaika jaga ngita tanang ngita putih sana ro malaika ro itu napa to makada buang idi mu wakatai iya gaga me do utana wadi beje wadi gi make guna ko pada ko rupa tau nang kato wadi ngupa aku ko agama pakiro akibuaki MOU apa iya ko dalle tapak de na me gacet de iya ko makada mudah-mudahan kamatu wadi pake mano de na siya tanah ko lada siratu nule 50 itu pak mage dalle mumi untuk ale mumi demo pikiri kita we nah ina tu ampai ko makada ta pandete coba gare rubah yaro aja naiko makada beji angka wading ubantungi pada kurupa tau pada ni kadang karo masigi ibangun yang mudah-mudahan kasih salama ipun nang katawa di ngupake untuk pakai bangun rumah masigi ero megay ka tumendre apa magay ipatujui dalle tawe ya tu ampe ko to milodong aja nak kumana capana bayineku anakku maka kunru alena ba metu iya jadi usahakan ni iro agaganu ijamae ipatuji tawe nasaba iya ko dalle tak terbatas tapi aku ipacio itawe insyaallah malo mo dalle nasaba o komi idi lalo tapi aja tak janji tak baki buat ya boyu napa melanggar sana na dupa dia mana mi deka kana sidakang itu makiro jadi usahakan ya iya naro nasa maka dai pangulo memang sebelumna apa iya to ko ipangulo ko pong Allah Ta'ala aga gunana makiro istilahnya agak kanjak napa iya kode taduk pa iya tu tatanange apalan na talolongan apa pura ditanyakan untuk pada tak rupa tahu ia nariasan niatnya sudah dapat pahala iya itu kanjak noko agamai
Sini na jama-jamange tapakiro. Jama-jama decengnya tapakiro. Meki matanang, meki malapas sa bale. Iya mitu bale, kui lapasangnya kokolange. Mandari me katau. Kapunana ko menreni. Angka biasa ada ulama saya ketemu terus terang. Maka daka we kunulip pakai ya tahu luar biasa. Termasuk angka peristiwa biasa ko pondok awal-awal pondok saya sudah dimasuk di pondok itu. Biasa masih nawai na guru tayinaw, masih nawai na pondok inaw, kataw malay. Tanay guru ta biasa kumakala. Di ka gagawa di baca-baca pa kiya na beje aja na lay nasa angka sa tapi aja na. Iya toro kuro lalo dali. Jadi kalimat itu maka daka ya ku ya mana ngipake de na ka susah. Iparkiri motor na lete maka itu dali na tayo. Jama-jama mati na jama-jama. Tapi lama kelamaan saya pernah ketemu tomato tapi itu ahli agama. Iya ko kagak kolan lah. Na podang na maka dia tiya na niaku tena susta niaku ko la pasang ni balere. Puro niya kameto. Maka dia kong kamalay iya bale mato ko tu po iya bale na berhasil nang kamalay puro halalakan ni. Tanya meto untuk aleku. Iya kong kadale ko kupong iya na rodale ko wala. Tapi ya kong kamalay puro halalakan. Wah. Maka dah kak wah. Ya saya luar biasa tuh ya teman-teman. Saya cerita-cerita ternyata itu ada di tasawuf. Maka dia ko angka aga-aga nala tahu itaruh misalnya. Tetap ko surimon rimato mapasilolongan ni. Iya. Idito na najala tay kolat tanala balita idito na ilay halangin ta masurugan na sama itaja gini pasilolongan to. Jadi peko ni kira-kira. Iya na ro napake yan maka da de umelo ang kaurusak ko maka da iya ko surimon rin kadang kabale mo biasa nala kada hade tanya tu bale ko bale na me matoto iya mitarongan ya papuro niya kami matoni. Iya. Kira-kira tule makero kira-kira. Iya ko makwani ro pahange makone ite. Iya ko makwani ro pahan na tawe pa barata. Iya ko makiro pahan na te berarti de mematona gaga istila na punay. Sininna sewe-sewe apun na naman ng pangalata. Iya. Saya dapat ada jamaah saya itu orang Sopeng. Nah cerita nggak kisah na teman-teman na. Agak sana nenek na. Iro nenek na bolana rendita mbak. Nenreki pa nga bolana. Naruntui Pak Tuang kamu pitudang natani ro pangai maka dah aga mo ala menre am sapa dasang ulawang nasa jero tudan ko tu tadui dasang mana le tadui bainena nasang kana sa tomilawi ulawat ta talingi. Jadi itu orang tua aga maknanya ro Pak Bu. Itu sudah masuk dalam ilmu hakikat iya ko kali-kali den ro pakai. Aja mau tadapi dia loh. Masa mau tidak ini. Cibi mau ba tadapi. Usahakan nih. Ia naron na akibuaki MOU si Bapak Allah Ta'ala. Kau masalah dale. Akibuaki MOU. Meki mat tanang ngase. Tanya kami matui. Beji ang kawading upake untuk agama. Magi nang kayasa kewajiban seka. Sitongan na supaya. Iya ro agagay ijamay. Tulingerang ya gamay. Tulingerang. Ia tu sakka isitongan na supaya dalam beraktivitas dunia ini mancegi akhirat manang. Jadi itu lemak galu lemak darah aja tak ada jama-jama lino ya ro tania. Namonya sampajane wa dito jama-jama lino jama-jama akhirat manamo tu salama halal maka dapat kuyasang. Salama tania kani untuk agama jama-jama akhirat ya tu tania jama-jama lino. Ya aja tapi sahkan ya maka dia kotolong galunga jama-jama lino tama pi masige apa jama-jama akhirat denah ko arogia nga patui die na makai eta metu ko siaga meta na tu ko lino na makade ko gamay sisak butaw ngo ko lino sesso miangka na ko surimonri maga
Jadi aku makadai ako hade sa ipachuro ko pinaraka 20 na taon. Si tanya 20 na taon lino. 20 na taon masuri mondri. Naiya ko si sakbu itaw ko lino si sakbu taw ko eh. Taw siya ko eh. 2 sakbu kan? 2 sakbu na ratuna. Berarti nampi 2 ngaso. Nampi 2 ngaso ko suri mondri. Jadi ako makadai ko suri mondri pachuro ko pinaraka 20 na taon. Siya getana. Ayan na lo. Jadi na jama-jamang iya ko makada iya na sampajang dia na cocok. Tak salah laki. Ya di sini na jama-jamata lawe mak balu nia kan untuk agama. Meka lo sampai dale halala amu po ngebejian kawat di ngonong keluarga aku bija-bija ku weje dan katawat di ngupake untuk agamamu. Pakuiro pangolo ye. Ya ko dega kalau pangali lolongan ni apalan pura dunia kan ngona untuk agama de to miaga dale. Lolongan apalan iya ko logi pasai. Na di na yari pake. Loki tu datang aja na di kapagal lirewa ki bangkar roki de to dato lolongan akhirat itu. Iyo buku ya rona angka ni lolongan. Na sabab pura ini akan ni untuk decenya. Pak kumana ngiro pak? Iya na tu nak kena bita kene angka tau ni sama kada mati matu. Nang kamu batu karomo ko limana tanang iya tu. Aga makna ya ro pak. Itu juga makna kalimat itu. Tanang ni. Betul na aga. Iya ro anu meloe mu tanang aja munia kan untuk alimu bawang. Apa iya ko nisa ni makada mate baja nang ka batu karoma nakatan ni makada mo binabita tanang ni. Betul kan iya ro. Itu luas maknanya. Betul kan iya pertama iya kong ka aga-aga mu tanang aja na untuk alimu bawang. Apa iya ro na makada ko malas mate ki baja nang ka batu karoma malas sakali na ni Andre. Itu berarti tanaman itu niatkan untuk orang. Yang kedua agama nana itu amal jariah. Usahakan ang kamala-malari itu sampai itu mata teriolo manyamang pak magala matana matana kaluku matana po ya tu siya na munri magala matabang. Mata bapo mata bakaluku itu sampai dia pasenso madeceng. Oke itu napasang nga guru tarasan ay aja lalo na hindari ti jama-jama masenso dia tu gataw na deceng. Dia tu gataw mak bola gara-gara pasenso padahal ko 5 tabang aju. Padang kang aja itu madeceng aku pasenso ngede gaga. Pesan guru tu karena membunuh kayu sebenarnya tidak sembarang. Iya, ini itu kenapa manisir? Iya, adi makanya aku pasang. Kecil dia naro paku tanah na Pak Bahar. Situ kan persoalan mita, tapi kurang kanang kali makada. Iya ro dagi karobai dia nawa di Pak Beni, jadi Mak Beni. Angka memang Tuhan desa na itu awal-awal Islam. Waktu na cek dek mau pasalang, cek dek tahu makaroba na mega tahu butuh daging. Naten na di Pak Beni dagi karobai lebih dari 3 malam. Sisa na mega ni salam mega ni tau makaroba banyak daging yang tawana mega ni tau makaroba sehingga membolehkan untuk disimpan. Ya naro tapi berlaku roh hak desa mataru-taru misalnya waktu karoba ko pasetangan telu misapi na siratu tau kasiasi aja ta Pak Bani Pak mega tau butuh makiro pada ya tu sampai Jumat dia na wajib ko busilopoy. Hadis itu, ia na busilo po dia na wajib sampai Jumat. Tapi riolo apa pangata na biasa pangata karoma. Ang kalalo masih dia pangata na palapa karoma mi palapa. Napa kasih dia kata helek na. Pak Dandrina ni kamenre. Jadi na busilo po na sujud ta labu iga na. Dia na wajib sampai Jumat. Iyo po ini mangoto ki kato patad do masigi to Pak. Makunura naman dia tu ko dia na Jumat. Tapi berlaku ya lo. Salama misalnya ke tu kampung ibu silupuy na banjir, labu, dia na wajib majuma berlaku hadis itu. Jadi aja tak kena dia dipakai hadis tetap pakai. Angka betul yang dipakai. Ketika memang pada masanya, ia maku kakak dia na cuci pakai rumah kena dia na wajib majuma ke silupuy. Nama tak duni teh masih gi angka dapat kata nak teh helek dia na marica ilalang. Aja ni real dasar. Jadi aja na makan mak baca hadis sama dia dipaham. Itu berat itu. Ya makir. Padahal nak keadaan lah ipakai matero maka oh iya na agak sana iya na iya kalau kampung iko cek dek mitau makaro bana make katau butuh daging aja Pak Beni yang katau tau pandrita makadang biasa tau seke maku tanah bici-bici guru ta makada wadi gai Pak Beni dagi karobai purapi pada guru ta kada tau seke lah deh tu nah kaya guru tadi na wadi Pak jadi maseke dia na taro jadi itu kuncinya ya jadi itu
Tapi memang tawata yang seperti itu. Ayah mi kono na tawe wat dingi pak bani hanya disimpan untuk melo yaleng. Misalnya dia wadapi malengi baja pi. Wat dingi taro. Cepat disalurkan itu. Ya kono ta memang dia nama digaga. Bagiatta kagak bagiatta sepertiga. Nah, itu kuncinya. Saya kira ya naro pengolongan kagak memang kutana. Iya. Iya. Amalan salawat. Situ kan nama ke agak amalan salawat untuk palipain rangi. Sebenarnya itu iru inrangi jolok perlu papahangi ki. Apa mega de tu gaga ya kong kata minrang nanya memang momelo wajai gena dale. Hadesa mete itu. Maka de nabi te ya ko angka tau minrang nanya kameto melo wajai tepat waktu. Puang Allah Ta'ala pak gena kangi dale. Nah kenapa pakai makamaja. Tapi ya ko minrangi itu tahu nanya kami mati de na wajai de meto. Ya na melo si gena angka sinon rimasu apa puang Allah Ta'ala mimato pasu idale. Hadesa itu. Yan tu perlu lada ipakanjaki ni aku to meminra yan ang kataw maka da de wajah ko de nasinga ka de nule wajah itu. De nule wajah. Yan adapi waktu na capudi na. Iya. Nah sabab po Allah Ta'ala itu maka da na podami nabi saya akan mengambil rezekinya. Dia na meganda. Ya iya tu kong kabantu kelompok tani nang kagaga ko tu wajah si tangan ada na wajah itu masalah dia memang ya tu suri mandia te amang. Iya, kong kata minra ni. Iro pertama jolo pakanjaki lalu ko to melo minra pakanjaki ni ilau mematoy. Pong iya gagae ubutu ka terdasal ada ka yang kebutuhan pokok ya melo. Tapagana ka ngadale ko pong inra ni. Insyaallah. Genna ya tu. Cuma mega je tau masalah to. Genna ni dale na nasa de to pan jatuh tempo. Pak dipalancam itu lo ya masalah tuh ya tuh angka nadale mandiolo ya lengina itu kuncinya. Jadi aku nggak tahu Pak Minra nyanu tanah dena wajah masalahnya memang itu tahalala kak bawah nih tuh kapura dibaca ramangnya lo tau atau kanyati maka depo ya kona wajah utarime pe ko dena wajah uhalalakan ini pawala ka nggak ko sermonri ya natu nakadaya wantas adaku khairul lakum kata engkau putihkan itu lebih baik bagimu. Tapi kata tu kanjak nindrang ko dia na wajah itu manci pasidak kayak sesoh. Maka dia nabita piutang itu menjadi sedekah setengah dari itu menjadi sedekah. Nindrang itu tete 10 juta. Nah dia na wajah 5 juta angka na pasidak tak sesoh. Itu. Tapi tanya indra mak bunga. Iya, tania. Jadi angka tu tahu madari tiak ko kongka madari Pak saya balik itu madari rewe age baca Pak Ustaz na wajah ita indranya dah kunul lagi makunri masih dakah nah sahaga hubunganna maka daka de tasidakah ko de indranya ita na de na wajah Pak ya ko de indranya ita dita de tasidakah ni tapi indranya ita dita de na wajah sehingga setiap hari sedekah terhitung setengah. Pak Makwapi rona apa dia pasti dah kata dibilangi itu waduhnya Pak Bu. Jadi kadang-kala itu harus diperiksa. Kemudian agak salawat sebenarnya itu salawat Jibril. Ada itu salawat Jibril tapi baca si sabu. Baca si sabu waniaha wani sining si sabu, wani salase si sabu, wani araba si sabu, wani kamis si sabu, wani Juma napai pakai milau dong. Dia na to milau dong ko salai malam Jumat tidak berdoa. Wani Jumat ini onri milau dong. Masa baca sunnah hajaki napai baca kasih sabu kemudian berdoa. Ipasi pulung ni rosalawa si sabu wani tapi dia dipakai milau dong. Pada ya kawan ni satu dibaca ni si sabu wani pe mai baca si sabu. Bajane baca si sabu wani jumapi to masam baca sunnah hajak na 2 rakang napai baca si sabu napa to milau dong. Ipasi pulung ni napa yon milau dong. Tanya indra bawa kong kahajak tak meraja pakai itu. Iya. Itu kuncinya. Tapi sisa buat aja na kurang aja na lebih tapak ganda tak hitung nih. Ya ko salah wajib dibaca sisa 10 itu sih di menek. Ko malas siki ya ko matanga-tanga ki 10 pitu menek na sisa bu. Meta mo ko mahape ki matito to ditudang ko daripada ro. Kakana sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Itu baca ke sisa bu. Ya ko meki tambah bisa liban na pa ya ro. Tapi iat sisa gue taki gua rame mati rutin wani setiap malam. Wani Jumapi tapi aja dipakai melo dong.
Wani Jumapi. Nanti malam Jumat baru kita pakai berdoa sampai sunnah hajat. Kong kebutuhan tekong kana dara cialaku ya rota surut. Jandang kakak mami lo mau pemalakai. Selalu pemalakang hero. Angka gagai balu na cia terala atau angka haja itu insyaallah. Itu kuncinya. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.